video masa khanin asexual reproduction strong kan soya fission te spore formation te budding te fragmentation regeneration te vegetative propagation te kan soya thil nung chi strong te engtin nge mi pale me che inkara chi le chi in chopol fertilization thleng kher lovin sex thleng kher lovin engtin nge anin thla chhon thin engtin anin ti pun thin asexual reproduction chun chang kan zira chuan vegetative propagation engtin nge plants a thlen ve thin plants a po nim kan ti hian nim man no ni satli aringot lo zia te anu le pan lo om dan te anu le pachi anin chopol ve thin zia te po kan soi thoi to a chan chu mi nu le pachi in chopol lowa anin thla pun khanin asexual reproduction kan tia chu plants big vegetative propagation ti kan soi thina a thlenna hmuna zirin vegetative propagation natural vegetative propagation om the artificial om the chon a thlenna hmuna zirin natural ro kha natural vegetative propagation by roots om the by leaves om the by stem om the khang chi sang de kha class masa khan kan soi to nia kan thothiam tur angai na hria thiam lo kan ne chuanin kan in zot le zel don ania chuanin tun video ve thun chuanin artificial vegetative propagation kan soi ve thung don ani kan soi to vegetative propagation om zia chu vegetative propagation mo vegetative part atanga enge plant sein thlapun khani vegetative part kan ti chu a reproductive part lo zong ain thlapun sexual ya ain thlapun na lo zong a flower ni lo zong a leaf te a root te a stem atang te a anin thlapun khan khamlai part kha vegetative part kan ti a khami chua in thlapun khan vegetative propagation kan ti ni kha chon chu naturally na thleng thina ama le mai na thleng top theya chon chu mi ba ka mishigina ati chop emo thil leilungina engtin mo atak sawati dang lama a thlemtir chop emo enge mo kha the ve thung ta ni chu artificial vegetative propagation tin kan soi thina chu mi a chuanin chi swang oma chung chi swang te chu kan lo soi don ani thil har sa omlova hret hiamila chuanin exam le engin lowa te chuan kan hret hiam pho chuanin I kan ziak thiam tura nga ila hret hiam mai khana to kan tuna kan zirlai ho hi chu thil engemaw scientific tak le engemaw kha angai lem lo ti te kha lo shem masatai la tha ome ama sabir artificial vegetative propagation noyama sabira chuan cutting alo omtani cutting chu enge omzia plants alo oma nim alo oma example la changin serchan topila rose rose engtin nge kan phun nun thin kha achi changin akung kan vasata akung kha leya kan phuma chona zung te lo in siama chona zung lo in chor nu khan atna te ron chora te khanin I plant thara ron chang thina ni kha cutting omzia chu ni I mishing in na kan ti chop mangin kha rosa kha kan in thla pun tirani kha artificial vegetative propagation omzia chu ni boktani cutting a chuan a stem kha kan vakata munda kan phuna azung alawin siama plant thara lo chang train chuanin a thena chuanin oxygens kan te plant hormones chi sang oma oxygen gibberellin cytokinin chi sang kha tekina kan lazir le zel tur te pongai la oxygens te kha a chan chuan khang stem an kata kha anju chi azewa azung alo chok ul samnan ti te pon ante thina ni chuan khating cutting ti thena te chu rose te sugarcane te cactus te potato le chrysanthemum kan ti te kha in textbook example in pe te chu an lo ni tani chuan dot le chuanin grafting alo omle tani grafting kan ti chuanin cutting ning khanin ain ang trepa I enge stem a khanin vakat thaw nga ya ma se in an lo na chu grafting a chuan he kan lo chin chi cheng donyo thil chin ni aw mangai tani sign le stock anom tani enge sign chunia enge stock chuni tang sign kan ti chuanin nim example atangin soifia le taila the hai kung oma the hai kung kha iwa chok mok tani the hai kung kha akung khani wa tan bunga chonin azik no omna lampang achung lampang kha ilata a chu sign kan ti chuloni tani chon pakhat le a chuanin thei ha kung danga om le a chon iwa chok le moka chuanin azung omna lampang a hnuai lampang kha stock alo ni ve ta ni
kan chat hiam ang chu mo thil pani om science kan til stock kan ti khan om ta ni chuanin science kha ila a stock a khani vawa ta a chuan chu mi te pani in vo na lai chu uluk takini chona puan tenemo chon ta khan bok ekte le tha te mo entim moni enge ituam nana puan hu ten mo chonin chu enge infection la kai ven na tan le aro na tur ta event na te khan alo ni ta a chonin chu kung chinni atanga ilak science le stock te kha kung khat anlo ni ta a chu grafting omzia chu alo ni ta ni hei acha ma enge atang kaina kan ti chon entunanin thei hai kung no zik no enge thei hai kung na no pangdeu hai wala a science na tan khan chon a stock zok azung nei zok ve thung ka chu thei hai puitling to lo ni chuan izom fu a alo nun chuanin enge niang kung no pangte khanin aparin ara thei hialani khating kha grafting a hian an tin sa thin hei enge thei kung danga thei chi sang ten ra tir ti velte thil chi sang an ti chini mo khang kha grafting mang vekin ani ma se grafting kheng tur hianin poimo mai chu a cambium te kha dik takin an inwa ngai chin ani cambium te kan soi fi du lo lo kanga chan chu kan pen chu kan peng thui le vak dona cambium chu plant alian zonga ti thang tu ti khan lo chin chia to pila thingkung le reng alian zonga chan theina chan hi cambium ani asang zong ni lo alian zong khami cambium le cambium kha an insectir chata chuanin ange kung khata lo chang ta thina kung ni changan la kha mo chonin thil pakhat kan chin chela tur boka chu grafting hi monocots sa thleng theilo monocots kan ti chu monocot le don kan ti ho kha monocots kan thret thenan tu chuan hei an na hi hei bu na ang chi tia ngi seng parallel venation ne ho reng chu monocots ve kan ni heng hoina thleng theilo chan chu cambium an nei velo wangani kan tu khami kan tang re lu tu don ti khanin grafting chu kan chin chia don ania chung grafting chu mango ate citrus ate apple ate ati thayani textbook example sa how chonin a third a chon layering omle tani enge layering omzia ve thun chu thingkung alo oma plant alo oma entinan jasmine te example lo mangtaila plant oma chonin ahna a branch pakhat kha in koi thata a chon leya in a branch pakhatin koi thla kha in phum tani in chok bung lo cutting sangkhan in tan bung lo in koi tha a chonin akung ina amamo ang cho te thil supply reng chung si khan leya in phum la ya khan zung alo in siam tani zung alo in siama chona ma khan zung sang alo nei ta a zung sang nei nu khan akung atang khan du chonin atan bun the towa in tan bunge mo ipai enge ikatanga chon planter alo ni ta a kha khami planter kha layer te ni thina chuan chu layering process chuni me halo dero plant oma a branch akwang pat kha leya I phuma chuan a le phuma khan zung alo in siama anoi tan bunga kung thara lo changa artificial vegetative propagation kan soi zelani te kha lo la sharengila acha ome examples a chuanin jasmine kan ti te bougainvillea kan ti chu saron par kan ti hatro chuan strawberry ate po ania khatiang ho kha I layering ti theina te chu lo ni ta ni chuan artificial vegetative propagation a kan suni nun ber to chu micropropagation or tissue culture ti khaloni tani tissue culture technique hi tun lai khovel achon alar achang gang boka I kan khovel son zin na again tel ta poni engdinge tissue culture achon an ti thin dan chu plant ta hianin a cell in divide lai part om kan ti to kha meristematic tissue kan ti a su ta te a chi pa te atak sapeng dak lo ate heta azung mor ate te hemi meristematic tissues dividing cells kan ti hawi chu mun sangan oma entrinan azik nawa kan om tani azik no mi khan valatani chonin I laboratory chunga an da ta han nutrients kha plant na amamo tur ang sang den khan an chi ta chon chu cell chu allow in divide ta vak ta ni allow in divide ta chu allow in divide lo ma chu callus tin thina chin chiang allow in divide pa chu in divide chu callus tin ni chon in chu I mundanga an son le ta kha callus kha I enge amamo tur nutrients te baka hormones te mo plant hormones how azung sin siam na tur te asu daron in siam na tur te khatia sang kha an pol ta chonin laboratory chung veka khanin te khanin I
plant kharon in siam ta chimirin siam chu plantlets anti a or plantlet kharon siam a chuan he technique hi propagation at micro level te search in the bokani asan chu plant ta cell ta te wala ka changa plant pak puitling pakhat in siam ani wang khan mo chu tissue culture technique chu ni laboratory a khanin plant cell azignomi de khan la a chuanin a cell khan in divide tira plant puitling a ron chang ta thina ni awsam emema anla na angchi kha awsam ti meila in tha chon os tirna awsam takani a thil plant tam tak extinct mai tur hey ral mai tur achi chu a hlei thelo angchi te po ti pun nan ten mang thina tiang khanin ma tissue culture te ne ki atong kai ani examples atun chrysanthemum kan ti te orchids kan ti te asparagus kan ti te hawang te la til at plant dang tam tak po ni khang examples kan pek ni se ti khanin khang ho zung kha artificial vegetative propagation athen thin dan chu alo ni ta ni chonin enge vegetative propagation hi advantage ni enge disadvantage ti te kha page number 370 a khanin textbook khanoma kha chu nangmanin in lo chiar venga hrethiam lo te nei ni chonin min zot don ania tizong khatun video tan chonin kan du tole photang thank you